Canggut, no, volvemos uno guamate, pues canggut, no, volvemos uno guabole, pues canggut, no, madame bimpalo, ahí sí es bimpalo, dame ese canggut, no, me se canggut, no, me bengut, no, pues uno guabole, pues canggut, no, ya no la suliel, Jangan la suliel, jangan la suliel, jangan la suliel, jangan la suliel porque soy zapatico, vale zapatico, jangan la suliel, ya no cosen good, pues no guabole, pues cangut, no, pues no guabole, no, volvemos uno guamate, no, madame bimpalo, ahí sí es bimpalo, dame ese cangut, no me ven good, no, volvemos uno guabole, pues cangut, no, pues 5 pesos no cago preso, no, pues 5 pesos no guabole. Paul 50 por no va a caer preso. No. Paul 20 tú no va a caer preso. No. Paul 25 no va a caer preso. Paul 50 pero va a caer preso. No. Tampoco. Paul 40 tú va a caer preso. Pues nada. Pues nada. Yo boto basura mejor para no voler. Tú botas basura mejor para no voler. Para no voler. Peut-être quizá o pas le voler. No, yo no volé nunca. O pas le voler? No. Yo boto basura mejor. O pas voler? Voler. O pas jamais voler dans vie? Voler no. Ou quoi qu'on a l'église pour pas encore? Pronto. Ou pas aller? Oui. Qui va arrêter là même? Gade. Gade qui va? Oui. Música boa, sabatico. La sulier, yo no la sulier. Vous connaissez chanter créole? Oui. Chantez-moi. C'est quand vous Chantez-moi. Chantez-moi? Oui. Chantez encore? Chantez quoi pile? Canta de ouais. Dice, pues uno guabole, no, madame bimpalo, chey bimpalo, dame ese cangut, no me vengut, no, pues uno guamate, pues cangut, no, pues uno guabole, pues cangut, no, pues 5 pesos no guabole, pues cangut, no, pues cangut no guamate, pues cangut, no, pues 50 pesos y caí preso botando basura, sí, ay, sí. O fort net ou pas? O fort, ou son nèg intelligente? Oui. Bon, pode me dizer um pouco bali. Pode me dizer um pouco bali. Adi, moi mais ou du coup, vous connaissez quoi pour 25 gouttes là? Oui. Peut-être ou dire sous peut-être 25 gouttes pour voler. Ou plutôt jeter basoul. Oui, pour pas basura pas voler. Pour pas voler. Oui. Conseil c'est qu'à boire ça, pas conseil pour voler attendez. Un conseil ou même 25 gouttes ba ou. Vous entendez? Oui. Un conseil pour voler à faire mon non? Oui. Sous voler il y a mettre minute dans point et tout. Ok, merci. Il y a boy pour ça. Oui. Et puis il y a menos presse la pitolia. Oui. Puis on voler attendez? Oui. Mais allez, nous que bon Dieu nous frère. Oui. Dieu le bendiga. Amén. Amén. Oye, bendición que tenéis una canción que dice, Osana la Kaila, se tapa cacle, Osana la Kaila. Ça t'explique comme ça. Osana la Kaila. Osana la Kaila. Coli, vale zapatico. Vale zapatico. Dame la suliel. 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 Jam benches con bala la suliel, con la tukipi, bala la suliel. Mi paisano la suliel. Sin cambuno, guabole, sin cambuno, no, volvemos guamate, sin cambuno, no, 5 pesos, no. Seguro para intimar allá. Ok. Creo que si nos van de YouTube, vamos por ahí. Ok. Se va a hacer viral. Ya. Bien.